Makanannya semua sedap. Okey, yang datang sini lebih sedap dari sana. Betul. Jagat kuliner di Malaysia kembali menyorot satu fenomena menarik. Di berbagai kota, terutama di Shah Alam, makanan khas Indonesia semakin menjamur dan justru disambut antusias oleh warga lokal. Dari nasi Padang hingga ayam penyet, berbagai menu Indonesia kini mudah ditemukan dan menjadi favorit banyak orang Malaysia. Secara selera, masyarakat di Indonesia dan Malaysia memang memiliki kedekatan rasa. Keduanya sama-sama menyukai masakan berbumbu kuat, pedas, dan kaya rempah. Kedekatan lidah inilah yang membuat kuliner Indonesia cepat diterima, bahkan sering dianggap lebih nendang bagi sebagian warga Malaysia. Fenomena itu terlihat jelas baru-baru ini ketika banyak video viral yang memperlihatkan warga Malaysia berbondong-bondong menyerbu berbagai restoran Indonesia di Shah Alam untuk berbuka puasa. Antrian panjang pun terlihat di sejumlah tempat makan, menandakan betapa kuatnya daya tarik kuliner Indonesia hingga menjadi pilihan utama saat momen Ramadan. Enak. Ibu? Makanannya semua sedap. Okey, yang datang sini kena try ayam rica-rica. Di sini ada ayam rica-rica, ada nasi kuning. Itu memang best. Boleh cuba. Lebih sedap dari sana. Oh. Terima kasih, Bu. Betul. Terima kasih. Kan dia kata datang Jakarta Raya je dah rasa macam kat Jakarta. Datang ke? Memang ramai. Beratur tadi pun panjang. Sampai tak cukup meja ni penuh ramai orang. Sedap ah. Ini keropok janget. Bang. Ni keropok janget. Janget tu apa? Kulit lembu. Bismillah. Kulit lembu punya boleh makan kan? Tapi rasa dia macam keropok biasa juga. Cuma ada rasa lembu sikit lah. Ayam pop. Ayam yang direbus katanya. Bismillah. Dia punya sos ni menarik. Lemak, manis. Tapi hari tu aku pernah pergi Indonesia. Aku try dia punya ayam apa? Ayam tulang lunak. Tulang dia tu boleh makan. Tak tahu cara masak macam mana. Tapi kat Malaysia tak ada ayam yang tulang dia boleh makan. Bismillah. Berbuka puasa dengan juadah asli Indonesia memang best. Ada ikan terbang, ada lamb shank, ada bontot bakar, ada ayam taliwang, ada cumi-cumi, ada macam-macam lagi tau masakan autentik Indonesia. Tengok ada bakuan jagung, siap ada kolak pisang lagi tau. Kedai ni memang cantik, ada vibe-vibe Indonesia gitu. Hari ni jom kita nak berbuka puasa makanan-makanan Indonesia dekat mana di? Dekat Betawi, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Jom kita. Hello, what's up guys? Restoran Betawi ni memang selalu penuh tau. So kita nak try lah menu Ramadan dia orang untuk berbuka puasa. Kita try set B. Yang aku makan dia punya Java lamb shank. Lamb shank ni memang lembut dan tender, rasa creamy dan full with flavor. Dia mau tu rasa berlemak, dia tak ada rasa pedas sangat lah. Yang ni pula dia punya ayam taliwang. Ayam taliwang ni berasal daripada Lombok. Ayam dia rasa pedas dah tu memang meresap masuk dalam ayam ni tau. Ni pula dia punya comi goreng embek. Soto ni goreng bersama dengan sambal embek yang berasal daripada Bali tau. Soto ni memang crispy, portion dia memang banyak. Yang saya makan ni pula dia punya ikan terbang Betawi. Dia punya pakai ikan tilapia fried. Bagi tekstur tu rasa crispy tau bila cecah dengan kicap. Ni pula dia punya bontot bakar Bogor. Ni menu baru tau, rasa manis smoky, pairing pula dengan sambal hijau dia memang ngam. Ni pula dia punya udang rengan Betawi. Dia street ni food ni famous kat Jakarta tau, rasa masam dan pedas sikit tau. Ini pula punya pucuk pakis kalio. Makan dengan nasi memang best lauk dekat sini kan. Kat sini juga ada beberapa lagi menu-menu side dish. Antaranya dia punya empeng with sambal korek. Sambal korek ni dia punya special sambal lah. Ini pula dia punya bakwan jagung. Lepas tu dia bagi sekali kurma lah. Lepas tu dessert dia korang kena try ni, ada punya kolak pisang. Ni ada dalam set ni sekali. Lepas tu minuman pula dia bagi ais lemon mint tea. So apa lagi korang ajaklah family korang semua, kawan-kawan korang semua berbuka puasa dekat restoran Betawi ni, okey? Apa-apa pun, jom kita makan. Okay bang, ayam gepuk satu. Bagi apa? Lepas tu tak je semua. Boleh. Apa bang? Timun? Yang ni timun. Okay. Kita orang letak tahu nanti tempel sekali. Okay. Yang ni kubis biasa. Yang ni hati bang. Hati Hati bang. Ini pedas. So ni special kita orang kubis goreng bang. Okay, sambal dia nak apa? Bagi ekstra pedas. Bagi ekstra sikit bang, lebih tak apa.
Boleh bang. Okey. Berapa ni bang? So yang ni harga dia RM13 bang. Bismillah. Oh. Kalau korang tak boleh makan pedas sangat, korang boleh ambil yang biasa. Biasa dia bagi kuah kacang lebih. This might be controversial, but this is the best gepuk in KL. Why are Malaysians so obsessed with ayam gepuk when in Indonesia it's just a normal everyday meal? Ayam gepuk exploded in Malaysia one by one. Ayam gepuk Pak Gembus, Top Global, Ori, local kopitiams, and now it's everywhere. But here's the funny part. In Indonesia, ayam gepuk is street food cheap, a quick lunch, not a craving meal. People don't line up for it. They don't post it. They don't hype it. But in Malaysia, 15, 18, 20 ringgit a plate. And people still say worth it lah. Because Malaysians love spicy, crispy comfort food. Ayam gepuk hits all three, especially when sambal culture meets Malaysian taste buds. So what's biasa in Indonesia becomes a premium craving here. So maybe Malaysians love it because it feels special. Cheap food elsewhere, comfort obsession here. Do you guys know this ayam geprek is super famous in Indonesia? They have over 100 plus outlets in Indonesia and 16 outlets in Malaysia, and now comes with their newest sister brand called IGB that's still serving the iconic Indonesian flavor without burning your wallet. IGB lets you choose your hero, whether it walks or swims, semua sama harga. But don't get confused, ayam gepuk and ayam geprek is different, okay? Ayam geprek is coated in flour, deep fried until super crunchy and served in a scrumptious chili paste. I really love the sambal because it has more fragrant sambal with the combination of bawang and red chili. And here I am at this newest sister brand IGB Session 7 Shah Alam. Hungry? Pick between the 4 sets, packet ayam, packet BTC, packet ikan and packet sotong. And the best part, each set comes with soup and ice water for dine-in. I love this packet BTC. It comes with boneless chicken, stir-fry kangkong and the usual tahu, tempeh and sambal. The chicken is flavorful and crispy, and the star of the show, the sambal. This is their famous cabai geprek. It's spicy and has a strong garlicky smell that I love. And this one, of course, the crispy chicken. This is their best seller and the most popular set. The chicken is juicy and super crispy. Here's some tips. Add on their kacang bawang to make it more creamy. Or try their other sambal that's up to 8 types for only RM2.50. And upgrade to fries or indomie just by adding RM1.50. And they also offer a variety of side dishes like jamur, sambal kicap terong, kubis goreng, and many more. So tunggu apa lagi? Don't forget to check out this place for authentic Indonesia ayam geprek. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.